Kebeli pibaro syakatup Khubor jengi ke Don Bosco Media Network. Kimat bekongsan mentah ke sengi kilong. Kershan ke HSPDP ya ukur tong ke UDP hak election shitting samoi namau plang constituency. Lum JYLA ke seng kinong kamai turok banten klan biang ya ke kamai jongki. But in ajuar ke HANM syaka sorkar bam yo number plate ki kali na office UDTO hanong po. But mentangin pa syaki Khubor bakam banyak. Kasing San Himasima Hill State People Democratic Party minta kesengi kala shimya karai ban kershan ye ukur tong ka United Democratic Party uba Eugene Lingdo uban ye kun ye ke election shitting samoy na kamau plang constituency na East Khasi Hills District. Habakren hagi nong thok kot Khubor u President ke HSPDP uba PK Pangyang ulay thu ba ka HSPDP kam don ban ong AA ye ke election shitting samoy na kabenta kamau ring keneng bat ka JYLA constituency. Ulay thuru bakani kasing hakani kasnem kabanwan kan rakhe ye kajingdap san post nem jong ka jing shakri jongka Wile gandu minta kasi kum ka Central Executive Committee bani perkhat ni kat tu ni kam ki badan kam bat ki jong ka parti ka bani kong ni semua baharu ban pentip syaki paiba ling ba jofi ilat patai Khubor bahag bedai bat ka by election ko ke JYLA jungi ni tai bahaya gani tegi don mat ong kuni hag bedai bat ka mok plang konstitusi hadin bangi layo ya ka jing hot bat ka jing kerpat bat ka jing ekren bat presiden jong ka UDP mangi la don lepa ko ka RDA Jadi layo bani penbaik kumtu shwa bakin penmenang tai ha plang yu candidate jong ka UDP iba Eugene Lingdo kun jong former MLA ba SK Sundo ano ba kum ka parti nila rai sai minta kasi na lo boda ya kren bani ai jing kesan pura ya candidate jong ka UDP ke belum part and parcel jong RDA Tehndai hari juga poru shwa bangini lek yami sekijaka ban lek dan campaign ya utai Eugene pada candidate to UDP kum ka parti ni pentip syaka UDP bangin ya Shillong kerki ru yaka RDA meeting tang bangin yo ban ya perkhat khamha kumno bangin ya tur seprang ni ya seprang ka ban ya leilang seka campaign ni ban kesan uni samla ya ka benta kan ka election tenrei hakwedei pada bat giwe ki konstitusi kum hapo JYLA ni kemdon e banong bat hapo ka maurin keneng ru nagaleng ka parti kemdon e banong nama ba nagaleng ka UDP ni ka RDA kemdon yu candidate jongka hantai po maurin keneng te kabar pada ni don ka jingten baik bahag spotrik jong November Spotrik jong November jong kan kesnem kebalong ru jing dap san pulai tinggi kesnem jing ya gemti jong ka parti kalau ru kesnem ka bagi rakhe ya ka jing dap san post nem ka JYLA Meghalaya ti kum ka parti ka blaseng haswa ka jingwan ka JYLA Meghalaya ka bare don benta bah ha ka JYLA ya ka state movement jong ka JYLA Meghalaya ngadu ke badang dai bat ke APHLC adu satu ke bayo ya ke sub state bat kumju hadin bag HSPDP ka peteng sekmat ban yele ya ke full fledged state pok JYLA jom ai hoping ka bala don sipun ru ki volunteer ki bala sha set patok ha Shillong lani ha Guwahati por ka por sekolah Assam te kum ka parti ka bala ya san post nem ka arta jongka ba san pulai snem hagani ka snem shobal yo ka state Meghalaya nim sodai ban kle ya ka contribution ho jong par ki hill state fighter lagi long leaders ni salute ki ko party mau mai hoping le way to state leader ha to por ban yele ya gane ka hill state movement harengkat jong kini ki volunteer pa ki pala sa shitong ki spangut ki badan hajin ni sudai baka parti kan kenma borom yaki bat ni le borong yaki
ba nom klep ba kila don benta ban periok ya state Meghalaya pura nang tangi don goi pat ni kut kejongi ba kaliang jong ka garo land state movement committee ni layo ban ya kren hakili benai Julai JYLA dep ba kandon ka coordination committee nakabenta ban priya sakrang ya ka state issue da garolan nakabenta garo khasin state nakabenta juli khasi ya kan iru nakalian ka party nila Shinggarai ba kan sadon ki gendu pat sajisin bat ka GSMC haga bang kwa ban priya sakrang ya movement bicui jingdawa ya ka state bat nakalian ka party minta kasing la pan feru ya ka jingtho ban pensais ki ba kai balai baka issues PDP ka dawa ya separate khasi state te nakalian ka party la pan feru ban pen mi pai ba lingba jo pi gilat patai Khubor la kalong lingba elektronik ni di print media haka ba ni pen isha ke jai pen ni ko jungi ba kini kinong ri mitan kumbaka karulan state movement committee ki galadon ya ki jing pensai ba Kasing kanong kamay turok hapok kajingalam jong ka Joint Action Committee bakentup ya ka All Joint Cement and Clinker Association bat ka Meghalaya Truckers Union kalapulong ya kajingalang hakani kasingi satjan. Hakani kajingalang laray ban penklan ya kajing terekam jong kasing dah ka bakentup lang no ya ka Joint Hills Truck Owners Association kumbalong menchwa. Kani kajingalang kalaray ban ya kendu biang ha ka khatsan tarik mentau benai ban penklan ya kajing kamay jongki bat kumjuru ya kajing le ka sta simen ka balabu laki jongki trok na kabenta ketiga karkhana penmi do bilat nei new gi chip mi rai I le katwa nei dawa kat kam ga Khubor go mi wa I kam ki trok wa de khut ki uban ni kajingalang rei point ni gasni I kam ki trok mem gi le rai ki gi le nei ka daw to kat kam man mem ka JSC kam mu ban lut kinong krek kam yong ka na do president secretary te nei te daw I kam ki trok mem gi chim ka rai gi le te nei te daw I ne liang kam ki trok dang bu ile ya ka chi go pentip cho president yong ka ni ka JSC wa ukut ki ka meeting I ba ro I go bo trok kat kam man ka te I sa khnyot I tasnya I wam mem thau de chwon biki te in ne kam ki trok I da rai ne gasni wa to wa I hap kerpar ya ki pun man meeting wa udimani ya po meeting wa to iri ya ki I de wa I da rai ne gasni wa to wa bo don hi wa to ka kerpar ya ka I nongkre yong ga JEC wa upun khut smart ko I meeting nang wa yong ye ki pre ka mai pori wa di de kat kam man ka te I ki trok ro wa yen wa to ro de yap jalut te ka te don I ga rayong I ne gasni wata upun tip sendon so presiden wa emburam yang ka JEC wa ukut usma di meeting da kam gom nu hapo ni khasan dari yang new benai yang ye le kamram yang I kam ku bo trok da kat kam man I bo trok ate chong I te khmeri uli ki bru I jum la liki le jum mentoy de te I kurpat ba ya kinong kitkam yang ni ka sen JEC wa ukut ko smart knang wa I le yang ye yo I le ka te ka jingmut wa kwa yuki yo liki di krei te wo ju liki ka menchwa yo nongi ka bai gari kat kam go ju yo menchwa te ni por nga di te don I kenten wa how president wo emburom rungkat wa emlang gini ke JSC da do ka kuntup wa ka AJCCTA ko man go transport wa hejoi porle ka MTU ko wa man le ko wa emsunrop lang wa ka pahapok JSC wa ka JHTAO wa man la ka sen ko emlang le teligi ukur pa de pele sen u embiang gi jingi teli wo chakri ye pa ba nang wa yo ye ti ka yong I wo ki ukre ha ka kambo ka ribo motori company gi trop da ku chao ba ye ki wo te sni wa to wa sandri pun man ni meeting wa wan gi meeting yo ye u pun bat pun sot I wa to inu ni wa em gi ko e kompre kam apa ko JEC dia ngi go tok ukut biang I ka to meeting khatsan dari xiao ba ki kam ki nongelam na do president secretary yong ga JEC wa uwan knang di ha te meeting yo ye be ye wem kam tham tam I ki trok wa da chemi ji kumni nakaliang zongi lokam ka MTV
Namar bangi mana kami ngilaong ban mi no. Ke ngilawan hani po meeting. Kani ga general meeting mo lakon. Ke lawan hang ni ngilap penban daga kini ki member babon balang jong ke JEC jong ke jentri atok onaris jon bat ke simen kelengkar barong nilai pentuplang mentak sengi handai kami kajing kerpat namar bangi mla ban mi klem the general meeting pigba gilaong mendai ban mi mentak sengi on dal along biang sa sinpat next meeting ya dejing mut ngini ya trai biang kumjuhi lana ay perjing mut kajing trai jing ta jungi gamot longin mi na next meeting ta pigba ki request ini bania trai biang kumju long ka basilong bomunswa untangi kajing kerpat pigba kami minta kesini hoy nga nakaliang sunga ngala pediang ngimla ban persya iki pigba nama bang im ban bela ban trai ban kata takto kadaw ngi don kam banya ko ngu na iwe long balaj stu ngim bunot chu yano no ngin tribian kum chu ni tribian kom dekat batu GEC president bat chairman klo ngin diang suhun biang long bani tre menta gani ka kit ka ba long la kata hadu kata te subu ngin mi no menta jendat kalong ka bakta susi gipit ba tengam kwa nagaliang jungi bat long ban mi no umne Kaseng Nyotrep Achik National Movement HANM Ribhoy District hapo kajingalam jong ba pateng mersing President kalalit yakendu markmat yu ba vi ringklem District Transport Officer DTO ka Ribhoy District ha office rekam jong u hanongpo hadin balayo yakajing ujor na kitray kali kibakwa number thamai na kabenta ki kalirim bekithit na shabar jilla bekim shim layo satya yaki number plate wat habakla depsi upisa shakatay ka office mentala saubanay AA Katay ka jing pinsa ateng banyo yung number thamay na katay ka office ka Nyotrep Achik National Movement kalayto bakat kum UDTO ula keno bakaday ka jing le na kibor bahalor bat kumta ka HANM da kaway ka jing mut kan satho da ka jing karpat siya kibor katay ka tanat sorkar bakaday ban shim kia mardor na kabenta ki jing don kam bakirki jong gitray kali. Kalang jongi ka seng HANM Ribhoy District hadin bangilayo ya ka complain na upay ba kalong ba hangne kadon ka jing yung paj ba habay day ba kanay ka number plate te nakalang ka seng ilawan kendu ya DTO nakalang DTO ula pensay seng yung ong ba kadawhi kaday ba kamday nang nena po DTO office handray kaday ba najrong te ngikwa ban penpaw sa kasorkar ba balay ba hadu mentam pala banle ya kini number plate namda kini ki kalirim ki bakwa ban transfer sanay sa po Meghalaya kanay kang ra katenge ya upaj ba namar nyo iba matala saw banay tam bun gibreu kibala wanle ya kikot kisla kibala dep siu pisah ne po DTO handray ka basausi kalong ba kimyo ya taw number plate nikwa ban penpaw sa kasorkar ba nagai kadaw ka ba kasorkar kamla ban ayak ta ka order hadu mentah kasa pending hagabay day number plate nagalang kaseng sokya namar katkum ka jing yo jing tip ka jongi na kadang office jong DTO ba lakon no nyopo properly ki kali kidon kisa pending hadu metala saubanai san banai kale ka manra jing gitu kali namar kidai ki kali ki ba nabar ki bakwa man transfer segane ka district ka jongi hendrai ki bunsin ki sya pendik ananti sengkhen namar ba kimdon ki kot kislah nama rekod islah kila banbu sanai sapo office DTO te nikwa ban kerpat sa sisin sa kasorkar badalong kabala sobha ban penkloy no ban ai ka order na kabanta banle ya kini number plate jong ki kali ni ka kam nagaleng jong kaseng ila ya keren ba DTO ban ngin sawan bu na ka complain sa ka office jong DTO ban penpaw sa kasorkar ba nagai ka daw ba kaja kumne ba ngimla su banyo ina taw number plate ladang yawan nile nang nena po office DTO te naglang kaseng ka tayo ko banwan gisawan bu ikene ka complain man penpaw sa kasorkar bakaday ban simkhiano mardor yakene ka kam khnang ba kanonra ka jingsuk ya upaj ba babun balang ba wanle ikikot kisla kali hangne po DTO Bat dakituki khubor ngilapoi syukabukut tat hadu penginde syambiang kublish pon.